त्रोहई में दोहक दुआ। اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين. اے معبود اس کی دو تھاو میں گندگی تنا شائستگی نش صاف و پاک آتمنز کرم تمن مشکلاتن پر صبر کرنک توفیق عطا یم میانس مقدرس مز لکھنا اس کی دو کر میں مدد ز پرہیزکارن تہ نیکوکارن سیت روزن گژھم توفیق عطا پنہ مدد سیت اے بیچارن تہ پتھر پیمتن ہند اچگاش